Teng-teng habang apa ya ganega science and technology ngasnyaw teng-teng kumadang magadega ksoy. Balay bagang kumta to ale sepe ngan snaya kata hatun kurkom ngan sna ale. Pinsi ida lagi jong hikmat ale. To hapet mentamo ngan snaya kata kabangong. To nengkong Pidon kam ya uneu modul relay mo. Une tang prapau tengka pinyo na electronic store. Ban pidon kam ro ya une ubagi ong pe une IR sensor. Une ru prapau tengka. Une prapau longkan no. Hispa anropo. Nang ta une bateri pinyo arpo longkan no. Arspa. Tenang ta bat une sipau tengka. Aspa. Tuh, tang kini gitiar mo ngan snaya kata ka bangaong. Te batang ta pade kini ki wayas ngadon kam, pe kini ki wayas ngadon kam lai teli mo. Te menta ya une urile model bat une sensor ngan pendai lang, pe kidon lai teli ki jat pi. Way ar lai. Bat une ru udon lai teli ki jat way ar lai mo. Teneng kongan kanek ya une wayar basau bat une konektor jong bateri mo. Ya une basau ngan join lang pe une ngan join lang une bat une kumto. Mo ngan join lang kumto. Te nang ta pade ngan soldering hangto habang ong yepi da kajing yarap jong une soldering iron. Dengan soldering ya une hang ne pekum tu mo tutulas kem bat nang ta pade une bayong bat une prabayong une rungan ai langkum tu yai bat nang ta pade ya une ngan soldering ha une ukejat jong une urile ubaar mo pe yang tu pe ba soldering hantu to las kem kumto bat saune pade wayar ubali ngan soldering hang ne ugjat ubalai mo Pedeng na mh ubalai ubaharut to las kem bat hadin mengaladep soldering kumto pi. Baik. Hadin bangladep soldering kumne tegine telai teli ke wayar ngale uno baik une udeyu IR sensor ki ongmo te ya une wayar ubasau ngan soldering hang neha kejat ubasanesha kaleng kamon mo hang tupi andal ada butuh wayar ubasau ngan soldering so une wayar ubayong hang nemo hang tu gujar ubah pedeng bat nang ta pade so une wayar ubali ngan soldering hang ne ubah sekali yang gadiang basarut du mo tur ulas kem tadin malade man soldering kumne tenang ne pade ngan ai du ni wayar mo wayar lengkot ngan ai hang ni ngkap tu wayar kuto une ubasau ngan ai hang ni hapdeng bad une ngan ai hang ni ha rut mo telapi ai dang to saturu kalong hitang bagayat ulta mo kayak kongpong ti yaw ni ubasau ngan ai hang ni pe yang tu ngan thep ngala thep kuto mo tenang ta pade ngan pendai kerwat bah kumto las kem kumto bat ya une pade ngan ai hang ne yang ni harut pi kumto itu las kem tementang lade ban fitting kumne nang ne bat kito bat nang ta pade ngan ai yau bateri mo pitang su ai bateri kala meding Ini pendai do bateri hantu
Yui. Te nang ta pade ya une beteri ngan bu lang hang tu ngan kelain daga belak tip boh ne kanang ba kan skem kanang ba kan nom khi mo tu la biang tinggal ada kelain kum tu te kan ngan subata ya phi ngale kum ne tang ba ngan pin i ya phi ya ka bui ya ka trik ha kan ko rukom ba phin sina te ngai ba lada pisna ma phi ka idea jong phi ban sina ya gane phi la ban sina de kono ka idea ru ban bu hagi box barit lene hagi no gino handrai gane par ka bagale kalong tang ban pen iya phi mo ka rukom sina ha kono rukom te mentang ala adep kum to te ngan de install no ya gane hang te ngan don kam ya ka pom pi kene ka pom ka no word khat arbol prawot mo ngan kam ya ka bol pandang tangan ra ber kene ka double tap mo nang tangan ra lang ber kene ka praktik. Tinggal like fitting no hangte ya kine kitiar baro hangte na mungkin yo iya kono ko banga. Ne, ale. Te menta perlu perjor hangne beli kene ko haborti ngala de banbu bat une udai ustan ngala penjeng hangne ka ke bangale hangne ka dei ba ngadon une upai balang khot bat kane ka kor mo ke kor dengan si kumto ya kena ke kor kumto bat nang tapat de ngan sitting ya kena kor hang to kumto te hang ne ngadon kam ban kelain yang belak tip kenang ba kan skem malu malamo kan kelain yang belak tip hang ne kan diat bante rukas lempor dengan kelain kumto kenang bakan skem biang kato nang ta sa hang ne ka wei perlu perjor pej bahaya kan ka rukom sina kalong ga mentoy ya phi lara phile mo ngan sabata ya phi pej ngala de ban lai kum tu te hadin nang tapat de ngala adep kum tu nang tapat de ngadon kam ya kan ka double tap kemudian bat ya kan ka double tap ngan te pendai hang ne pe ya une ubang ala dep sina menne phi ya une ngan bu hang ne te mentau la skem belum melau tu bat hang ne ru ngan ai ga double tap mo otang kato ai te ya ga ne ru ngan pendai hang ne untuk bat ya une pade ngan ai hang ne ya une pade ngan pendai hang tu ngaladep kum tu mo ngaladep kum tu te sakai pade ban le nang ta une udai u pom 12 ball pom mo ta ya une ngan pendai hau ne u pai yang pendai kum tu toh nak pendai kum to dan dak ladep kum to pada ya une waya ngan pendai ha une bersau pra bersau mo mungkin dah bolak tip kum to tuang ke ya une pada uai ngan lek kum no une ngan permik senar kum to ngan permik senar kum to ya une pede ngan join page une bawan na kate ga device ngan join kumto bat ya une ubas ya une uboyong pede ngan pendai hamne u kumto mo pendai kumto sapet bah ka e kane ngan sabata ya pi hadin mo kai kane ke bangale ngempat bataya pinaduk mene bat hadin ngan bataya pia kane to pe ngale de ban connection kum to te mentaya kane ngan tape hang ne hapo borti kane ke pok mo to ngan tape hang to kala ngam to ne wire na e ngayok supply une wire pe ne wire nang ne
Baik nang ne ubetari nang ne nabitari jong uskoti ngasim ya ka boarding mo nang to bat isin kam hangre tenang tangan pendai no ya kene itu ini kalau mek ngalai sao to baik kalau mek ngalai sao temen tang kalau ada pan setting ya kene ke device ya kene ka tiar ka bangas na hangne ka ai karukum terekam jo kene ka tiar man mata ya pi menta subuh lada fikwa ba ka bedroom jong pi ka kamera sum jong pi lada fikwa ba kan lock automatic pimdan kam ban kharwai nang na kor mo kat kumba julong te pitang su lamut ban sum te kharwai em ka kor pelaj handai kane dan kam ban pelaj na kor pitang su lai hang to kalami ka bila sum ban anda pitang su lamut ban kelain sabon kamun kane ka kalaja dan kam ban pelaj mo kane bila ban bo habat rum jong phila da phis ngau dan kam te ngangai ba ka jabing jong phi ka kham pro ban yanga ka idea jong phi kham deng ban yanga sina ya kane hakata ka rukom ga ba ma phi phin itana mo temen ta ban pen thikna ya kane nga khot yo ne wai guys patnar jonga ubayarap yanga man la kapor ba unsum hangne khnang ba phit yo i hakono rukom ka tre kam kane ka jing sina jonga mo ale ba yune ursa sum hangne phin sai i mo to menta start no tang su lai hang to ko galami bat anda utang su la wan sene nang to ko ka nami su baik ko galaja ti tang su lai hang to lai beng tang su lai hang to tang su lai untuk tang su biang hang to kana ko galami bat anda ula lai nang to ko garngan no to lai no nang to baik kalarangan to lai biang hang to baik ko galami ti temen tangan penino ipirti kamun ba pitang suwan hang ne baik ko galami hi pitang surat untuk ti ko galaja pitang suwan hang ne baik ko galami yai banda pitang surat ti nang to ko galaja bila i ba une ulalai hang ne ula sum utang sulai ko gami ban anda utang sula kirno nang to ko gajano baik dak ti jo ngaro baik baik kami di bat anda ngelawek no ketidang ne baik ngelaja yei ngai dia ketidang to baik ngelami hi baik tasu ai dia ketidang to ngelami ngelawek to ngelaja ngalai dia ngelami baik yei dengan wan no ya ti baik kalaja temen tak kene ke video tangkat ne ngatharai phila itu baka trekam balada fikwa ban sina haying jong phi phila ban baik kene ke video hagur kom ka badai bat le kumbang ala hikaya phi ngatharai nangkat ne ke video kalabiang mentaga sning ini sempat hakan next video jonga kata kadai hakas ni sajan ban wan ya kata ke video ngan le blog mo